Ćao! Danas snimam Rainbow tag ili ti omiljeni proizvodi, predmeti, šta god u duginim bojama. Meni se tagovi uglavnom sviđaju zato što mi je zanimljivo i da ih gledam, a sada i da ih snimam. Tako da danas gledamo moje omiljene proizvode u duginim bojama. Kao prvu boju imamo boju crvenu i ja uglavnom, to jest retko nosim bilo šta u crvenoj boji. Mogla sam da stavim neki ruž, ali nemam trenutno omiljeni crveni. Tako da ja kao prvu stvar u crvenoj boji imam jedan jastuk. Ovo je jastuk koji sam ja dobila na poklon od mnogo drage osobe. Za taj dan me vežu mnogo lepe uspomene, tako da moj predmet u crvenoj boji jeste ovaj Druga jastuk. Boja jeste narandžasta i ja u ovoj boji imam dva proizvoda koji su mi omiljeni. Prvi jeste Golden Rose Catwalk maskara. Ja sam o ovoj maskari pričala već mislim 10 puta, iako snimam možda mjesec dana. Izuzetno dobra maskara, za te pare mislim da ne može bolje. Ja sam je kupila na sniženju, ali mislim da svakako nije skuplja od 300 dinara možda. Ovo je super maskara, ja sam naširoko pričala o njoj u mojim prvim favoritima. U svakom slučaju, ako volite izgled prirodnih trepavica, da ne slepljuje, da nisu kao paukova mreža i tako dalje, preporučujem ovu maskaru. Ne kruni se toliko, čak uopšte, možda tek na kraju dana. Daje dobru dužinu, volumen, tako da mi se ova maskara baš sviđa, to jest ovo je moj prvi proizvod u narandžastoj boji. Druga stvar jeste Victoria's Secret Body Mist. Ovo je Amber Romance, ne znam. Super mist, ja ga imam preko godinu dana, super miris, može proći kao letnji, jesenji, zimski, kako god. Malo je slatkast, ne mogu ga opisati sad kao neki određeni miris. U svakom slučaju ovo preporučujem i mnogo mi se sviđa i već dugo koristim. Koristila sam ga i leti, koristim ga i sada kada je jesen, mislim nebitno kada, svakako preporučujem ovaj body mist od Victoria's Secret, to jest ovo je moja druga omiljena stvar u narandžastoj boji. Druga stvar jeste žuta, odnosno druga boja jeste žuta boja. I ja u ovoj boji imam moj ne samo favorit što se tiče boje, favorit meseca ili šta god, ovo je moj favorit godine, favorit života. To je The Body Shop ulje od kamilice za skidanje šminke. Ovo mislim da zaslužuje poseban video, ali svakako ću vam reći da bez ove stvari ne treba da živite. Ne znam, ovo je, ako idete negde van zemlje ili ako živite negdje gdje možete kupiti nešto od The Body Shopa, kupite ovo, nećete se pokajati, idealna stvar, ali bukvalno. Sljedeća boja jeste zelena i što se tiče ove boje također imam proizvod koji je favorit godine i favorit života, a to je makadamija četka za kosu. Ovo je stvarno proizvod koji kad probate nećete moći da se češljate bilo kojom drugom četkom. Stvarno je odlična stvar, košta oko 1000 dinara u Aleksandru. Ja sam je kupila na nekoj akciji gdje dobijate i makadamijino ulje. Ne znam šta da vam kažem, ovo stvarno ne kida kosu, raščešljate se u 2 poteza, bilo da je vaša kosa suva ili mokra. Ja svakako kosu ne češljam dok je mokra, ali probala sam i to i stvarno je odlična stvar. Druga stvar u zelenoj boji jeste Freemanova maska. Ovo je glinena maska za kombinovanu i masnu kožu, za sužavanje pora, čišćenje lica, čišćenje pora i tako dalje. Ovo je maska koju ja koristim već preko 2 godine, mislim druga tuba ista stvar. Bez ovog nekako nikad nisam. Ovo je nešto što mi najbolje i najbrže umiri lice, u smislu kada moram iz nekog razloga da čačnem nešto, da stiskam mitisere ili šta god. Ovo mi stvarno mnogo brzo smiri crvenilo i stvarno imate taj instant efekat sužavanja pora. Vidljivo je odmah nakon što skinete masku. Nemojte samo preterivati, držite je, ako imate osjetljivije lice, držite je onoliko koliko je predviđeno, a to je nekih 10 do 15 minuta.
dok se osuši maska, jer nakon toga, jer ona steže onako kada se suši, nakon toga može onako da vam malo zateže lice, ali svakako je ovo maska koja ne isušuje kožu, odlično čisti i tople preporuke za ovu masku od Freemana. Inače nisam rekla, oko 500-600 dinara je cena ove maske. I sljedeća boja jeste plava. U ovoj boji ja imam šampon Natura Siberica za suvu i oštećenu kosu. O ovom šamponu sam također pričala u mojim prvim favoritima, tako da ću ostaviti taj video dole u opisu videa, da ne bih dužila priču sada opet o ovom šamponu. U svakom slučaju ovo je šampon bez sulfata, uglavnom na prirodnoj bazi, odličan je ako imate osjetljivo teme, ako imate perut ili tako nešto, a i svakako ako želite da koristite neki šampon koji nema sulfate. Super stvar, pričala sam već, da ne dužim priču i temu sada oko toga. Jedina stvar koju nisam spomenula u tom videu o favoritima jeste da ovo ima malo neprijatniji miris, mislim nije neprijatan, ali svakako nije neki miris koji će vas baciti u nesvijest. Ima miris nekih biljčica i tako to, ali meni je to svakako nebitno zato što je šampon odličan i toplo preporučujem. Njegova cena je oko 800 dinara, a ima čini mi se 400 ml. Roze boja i moj predmet za ovu boju jeste Real Techniques četkica Setting Brush. Ovo je četkica koja je život. Lupam gluposti, ali znate šta to znači u ovom našem svetu. U našem make-up i kozmetičkom svetu. Da se vratim na četkicu. Četkica je savršena. Ona je kao predviđena za setovanje, pre svega ispod oči, odnosno za setovanje korektora, ali ovu četkicu možete koristiti za tu namenu, možete koristiti za highlighter, za konture, za bronzer, za razmazivanje tečnog korektora, za šta god vam padne na pamet. I ovo je jedina četkica koju bih ja kupila još jednu, to jest da imam više četkica, ovih istih. Prezadovoljna sam, ja imam preko godinu dana, prala sam je milion puta, nije se makla ni po izgledu, ni po bilo čemu, tako da ovo je, ne znam, također favorit godine. Ja vam u stvari danas pokazujem favorite godine, a ne ovo o čemu pričam. U svakom slučaju, četkice možete naći u DM-u ovog brenda. Imate i njihov sajt, odakle također možete naručiti četkice ili šta god vas interesuje od ovog brenda. Ovo je oko 800 dinara. Druga stvar jeste, pošto je ovo pink ili roze, ja sam odabrala drugu stvar koja je roze i to je prljavi Aura Beauty Blender. Meni je ovo odlična stvar, baš mi se sviđa mi se najviše od svih drogerijskih beauty blendera koje sam probala. Šta da kažem, košta oko 500-600 dinara u Liliju, DM-u, gdje god da ima Aure. Sviđa mi se, dovoljno je mekan, dovoljno tvrd, super nanosi bilo koji proizvod, da li je puder, korektor, setovanje u pitanju, radila sam sve sa njim, tako da sam ovim prezadovoljna. Ovo mi je također, mislim, treće ili četvrto, tako da je ovo stvarno favorit. Sljedeća boja jeste indigo boja i ono što sam ja našla kao moju omiljenu stvar u ovoj boji jeste knjiga Put kojim se ređe ide, Scott Peck. Ovo je knjiga koju sam kupila slučajno iz razloga zato što je stalno na trafikama za 200 ili 300 dinara, one akcije njihove, verovatno ste viđali. I ja sam je kupila onako, učinio mi se zanimljiv naslov i dosta mi se dopala ova knjiga. Dopao mi se način na koji se obrađuju teme. Inače, Scott Peck je bio psihijatar i u samu knjigu je uneo i neki taj duh njegove prakse. Nije dosadna knjiga, bar meni nije bila. Dakle, imate i neke primjere iz njegove prakse, iz njegovog života. Dotakao se mnogih tema kao što su roditeljstvo, ljubav, prijateljstvo, ljubav prema ljubimcima, kakvi smo mi kao osobe, šta možemo raditi da bi bili bolje osobe. Tako da mi se ova knjiga baš dopala i preporučujem. Posljednja boja i posljednja moja stvar jeste ljubičasta. U ovoj boji također nisam mogla da nađem ništa, a da nije vezano za šminku. I to je samim tim Aura Mat ruž za usne u broju 612 Mat Mes.
Imam ga trenutno danas na usnama. Super karmin kao tekstura i kao dugotrajnost i sve u tom smislu. I također mi se sviđa boja, mislim da je već stvar ukusa, ali evo. Tako da preporučujem ovaj karmin, kao što sam rekla, dugotrajan. Možete ga naneti u jednom sloju, iako možete imati problema kod aure što se tiče tih tamnijih nijansi, odnosno morate ih nanositi u 2 sloja i tako to. Ovaj je super i što se tiče teksture i svega onog što je potrebno za dobar mat tečni karmin, tako da preporučujem Aurin u broju 612, odnosno nijansa mat. I to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se dopao. Ja sam svakako uživala snimajući ga. Toliko od mene. Vidimo se u sljedećem. Ćao!